Lele, Pikalan. Kanda pitharai karne ka bisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsi ukat no ma? Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Ke Committee on Government Assurance yang ke Meghalaya Legislative Assembly hak arpon rutri uniu benai dalai pait ke ya letli ki krek wada pengkrek da ke sorkar jela kita ke indoor stadium ha Sauli ke Maukhanu football stadium wa ha East Khas Hill district wa ke water sports facilities ha Thanam Ribohoi district. Ya gani ke komiti de ya khamat dau chairman u Renington Lungdo Tongkhar MLA de wa langki dekhot ke Dr. Amperin Lungdo MLA East Shillong u Dr. Celestine Lungdo MLA Sning wa u Olan Singh Sun MLA Mau Senram. Da ya lang le nado u Sanjay D Shira Mau Rengkeneng Block Development Officer u Manhiam Marban yang Chief Engineer Sports wa ke mi khamat naki kontraktor ki wachna ya ke football stadium. Neliang Renington da ongu was nyau serongu wa ke stadium wa hedu hapo ke India da chna ka hapo ke jela dewe ikhublei ya u menteri rangba u konrat sangma wadawan ra ya gani ke kam u komiti chairman da pensinga u ye kemen wo yo ye lai bai ikre we de yuluti wadaw pendep ki hei por biang keni ke stadium wa hoi u chong su phawa jarngut ki chong ki de bu por wo pendep ka kat hadu chwa ukut usnem ar hajar phra we de penkre ya ka da ke KPC Projects Limited. Kidkhot ke komiti delai ki lek chaka water sports center ha Thanam wa ka tennis court ha Sauli hei wa nei liang u chairman da pensingiau ye kemen wo yo ye lai ikre haniu Shillong. Da phla o de lang kidkhot ke komiti wo yo hadu kat wan ki kam penroi ki wada poi chaniu Shillong da ong Renington. Do yulu tiu wa warok kini ki kre ha po niu Shillong u pendep ki hei por wa biang yo yo mentoi ki wa chong chnong. Kani ke Maukhanu football stadium le to ke wadang hap hapo ke New Shillong we uchna ka helut we nyaus pa le phau ar kelur ke Thanam wan daman ko kam ka thau wo le ya ki white water adventure deve le ya ka canoeing kayaking wa rafting we ke sarkar uchna ko de wa penlut ar phawi kelur ha I thau wa he khatsu akar योजना या का कानो स्लालम कोर्स का वमन ले काम का नेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी के वो पुन कुले या की काम एडवेंचर टूरिज्म Season 4 sekoman ai kublai ki para members ki bidon hang ni idon hakaling jonga I Dr. Amperin idon ru nah hakaling komon jonga I Dr. Celestian idon ru iba Olan Sun nata ki don kini ki officer chief engineer naka sports bat ki officer I BDO morong kenang bat kini ki ba in charge ya project hang ni Maukhanu yang hang ni hakaling project ka bahe ka football stadium ka bahe du hari India bat isno sarong kum ka state Meghalaya ngiyo ya kene project ka bahe ha ka ba ka don ka capacity hadu sau thau hajar ka sitting capacity ya ka ban syong ha kene stadium andala dep ngilap su thu e ka jing he yo kene man ngidon ka tai ka we ka JN stadium ya ka ba ka don capacity tang kum khasan hajar ye khasan hadu khat nyo hajar ye ka sitting capacity andre ngin don pade kene ka project ka thamai hang ne ka kene stadium hang ne ka ban lak ban ngam sau thau hajar kisukman ban yu ia kejing ya cakmat juga nekam bakal orang ya cakmat kumbakalong mentah hadu arpo persen ni ika la ya cakmat arpo persen tam ni ika la ya cakam ini sukmen bagi kata bagi quality bakumba ala kwa da kormen kene company ko pentre kene ka football stadium hang ne kala pendek ko por ko biang season 4 ngai kejing ai ko blai katam ayu chief minister berom jungi I balala hakajing yalam jungi ban penyo egre project bahe oi tru ika sports department nadu I minister in charge of sports bat ya barok ki officers ki balaya involve hangne bat ya barok ki bayadon mata banyetrei nadu ki officers ki chief engineer ki engineers berkumju ro ki company ki betrei bat ai kejing kitbok ki kriwiang bakin la bat pendap kapor ko biang bat bakir yale ru ban ya sat
Ya kino kijing ke bakilak bari kenduk. Ngisukman memperken mau bagi para members kamtam badam amperin. Ibalah penken mau bakat bagi nang tray ke kijing tray. Kalong ro kebadai ban kan mau ro ikiwi kijing kam kebadai ki balong kibaran kam palat kum ka electricity, kum ka internet connection. Hak bagi kam bandon ki facilities kebadai ki basic need hak ne jaka. Ngisukman memperken mau ban kalian kerban kisim kiai kene. Nang ba kanom len hadin baladap kene construction kanom jia banong ba omla ban pedrekam na kadau jo kecing bom don ka na kadau jo kecing bom don kalat ya kata ngim kwa ba disngau na kadau na klik para members kili ai jengmut ya ka department ba department kersim kia ban long bala krek lepai kini ban skotu lepai ke estimate ke jidon kam badru ban approach syakino ki authority ki barakam la kalong hakapede berkalat la kalong hakapede berkaum barkiwi ki jidon kam kenang bakan projek maredep on la pedrekam hakapor ko biang kita kena kijing ai jemut nak ki para members bodok ki barang ne bar ai ko boleh syubun ya kijing kan mau jo ki para members ya kini ki jidon kam ki balong kijing ai jemut ki barakam adu tata tentang kini kita niat